ajak natasa maka datalla kesuksesan angka pa aku angka pa aku angka pa bolaku angka pa motorku makanja angka pa otoku dan lain sebagainya. Tania yoro talai make guna. Waddi sa angka aku ketaro. Wadding angka oto tak, wadding angka motor tak, wadding angka bola tak. Tapi make guna yoro agagai. Tania bawang untuk ini. Nah sebab magai. Sining tomato malabiku andrange selesura selaku yang kihadire syukuruki pay memeraja lorisese araja aku sangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala iye subuhe ang kakisi ada pudapu ngari unruange serekuam mengi ang kaki naleng apatiroa pong Allah subhanahu wa ta'ala serikuam mangi naleki petunjuk pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabari pangkau kata nasabari amalak tak lifigaw onro egan na tao melo makamala tapi de fayalengi petunjuk ko pong Allah subhanahu wa ta'ala buktinna idi mana tu napili pong Allah subhanahu wa ta'ala untuk figaw i sampaja subuh beri jamaah nareko lalo ki riolo bola na tawenange riolo toko na tawenange ternyata ang kamu piro babanna ang kamu piro fintunna tutu rapa manyamat tinrona rilala bolana syukuruki maraja kufung Allah subhanahu wa ta'ala naleki alomolomorang naleki ammelorang naleki atau ngangang untuk si fulu-fulung risubu arabae mamagi-magi ang kecedek waddi yala aparengerang ga yare ga pak disang ga sehingga iro umuruk tak mencaji barakah i risese na fong Allah subhanahu wa ta'ala salawaan rangi mapasalama masa lekiringang loko Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ia angkai dia nafaja melodoanga ki Nabi ia dia nang kana faja tutuki loko lalan nafung Allah subhanahu wa ta'ala rilalam malampue ia naturi angka ki rampe elalang aku ramlak binapong Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala ingki hadire. Talai kesuksesan biasa ki idi na podat tawe makada siagi ni je umurukmu biasa ki baliwi makada patapulo ni biasa ki baliwi maka ada 50 nih. Biasa ki bali maka ada 60 nih. Biasa toki natane tawe maka ada 100 je mak jama. 100 mencaji pegawai. 100 mencaji pak balu-balu. Sehingga angka ki bali maka ada 5 tahun nih, 10 tahun nih, 20 tahun nih dan lain sebagainya. Natane ki si maka ada agamu lolongan. Angka naga sepedamu, angka naga motorokmu, angka naga otomu, angka naga bolamu. Jadi ternyata angka memang tu tahu Bapak Ibu sekalian, na ukuru italae kesuksesan, iya payasaki sukses nasang alena. Nareko angka bolata makanja. Angka motorok tak, angka sepeda listrik tak, angka oto tak, angka yonroi macino-cino. Walaupun kita mata tak ni jama-jama tak, biasa kita nukuru tawe makoro. Padahal telah kesuksesan. Ia naterangkangi pun Allah subhanahu wa ta'ala nania Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekhana mesti makada maiga pawaram parata angka jabatatta
angka jamatta angka waramparatta mapade dendre lo pakoli ngeki bolai motoroe otoe dan lain sebagainya. Nasaba talai kesuksesan yare ga ia agage melo elalur relebot na tanai nareko turi ia mirobawa melo le turusi matakko ki cau ki nareko mangoto ki maka kue 5 tahun 10 tahun ke depan ewat di janji bermasale otota yare ga macinna ki selai dek gaga capu na iro elo angka si bola modele baru melo ki si angka si sepeda modele baru padahal dek to na penting-penting da ya melo ki si sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa taala yang kihadire kenro pale tujun na iro atuwa-tuwangange yukur makada sukses ki di umma salange sukses ki di umma malebi ya naritu monroy ri okko baraka talai baraka nasange para ulama-ulama tak ya naritu monroy ri akke gunanna iro agagai umuru tak mak baraka pak disenget tak mak baraka dalek tak mak baraka waramparat tak mak baraka sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa taala yang kihadire makanya Fanrita tak Syekh Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki Al-Hasan nafawi elala kitana sabilul iddikar wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadu lahu minal a'mar maka defan ritata khairul umur barakatuh narekomelo ki mite umur mak baraka tania tu makada malampe sungat tak malampe umur tak lebih 60 na tahun lebih 20 na bahkan biasa angka nadapi 100 tapi nasangi fanditata at-taufiqu fihi lil a'mali salihah lolongaki patunjuk okupong Allah Subhanahu wa taala mapada ni Yesus napitaki pong Allah Subhanahu wa taala lalang untuk pigau i amala-amala madecing makanya ajaki nang kapaja melo doang kupong Allah Subhanahu wa taala rimakadana ihdinas siratal mustaqim nania ia agagai waji ita baca ilalang sampajata angkai ilalang na Quran suratul Fatihah nareko paralu ita pakanjaki atem-temerenna ilalang atita maka dai puang aling ngak petiruang aling ngak petunjuk ukola lam malampu ajak gamma tasang nyaleta maka da boleh nak je iya masam pajasubus tas berarti lolongan nak petunjuk pajabawan nak baca suratul Fatihah maka da ihdinas siratal mustaqim aja nasaba iro talae petunjuk angke tu naleki pong Allah Subhanahu wa taala matingkat-tingkat makanya Allah mengatakan dalam Quran surah Maryam wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala iro pong Allah Subhanahu wa taala nalengi tawe patunjuk nania natambangi tawe iya ropure nalengi patunjuk akatananya naritu nareko naleki patunjuk asoy pong Allah Subhanahu wa taala tataki melau ajaki nang kacau nasaba talai patunjuk matingka-tingka irisisena fo Allah Subhanahu wa taala makanya rampe-rampe pak doa ngeta ko puangi ihdinas siratal mustaqim ajaki nang katapetu sehingga lolongaki baraka lolongaki hidayah lolongaki petunjuk risisena fumallahu subhanahu wa ta'ala sini ngata malabina fumallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire
Sehingga angka telu agaga perlu lerana-rana ia asoe. Apalagi kita berada di penghujung tahun 2022. Dan riset di watue Meloni Tama 2023. Nasabah ia rotawe elalanna kita kitab tasawuf. Angka bab yarek gapassalang nabahas panritata itu tidak membahas masalah masik, tapi yang dibahas itu adalah masalah tama, masalah keserakahan, masalah anguaran, manguah. Dek napaja cau tidak mau bersyukur turimelo tatamba iro agagan. Maka telu sewa-sewai perlu ki angka tingkak kangi nomor sidi ia naritu umur mak barakai. Nareko melo ki makasing atau ngeta harus ki fikiriki kogiro carana lolonga ki umur mak barakai. Ia maka kue umur ta angka 30, angka 40, ada yang 50, ada 60 tahun. Pakutanana lisu oko idi. Siaga ni eganna amala lifigo rilibuk na tanay. Si kira-kira rajit tak masampaja makasita maka mala aku pun Allah Subhanahu wa taala mapamula umur siaga. Si timba-timba moga iro amalata si bawa pangkau ke majata rilebuk na tanay. Sehingga nasangi fandritata tala itu mak barakka ya naritu makiguna. Nania iro barakka wadingi poleang pole okopong Allah Subhanahu wa taala nasaba iro nabitta rigau angkana yalengi mukjizat okopong Allah Subhanahu wa taala mas napasui nabitta pole ritangana jari-jarinna maka de nabitta hadza barakatum minallah. Ia barakah pole okopong Allah taala tapi laloi oko nabitta. Jadi ajak toki nang kesalapahang rimak kadana iro barakah sumbernya dari Allah. Iya, sumbernya dari Allah. Tapi kenro nalaloi iro barakah wadi jaji lalo oko nabitta, wadi jaji lalo oko tomato watta, wadi jaji lalo oko guru-guru ta, yarek ga wadi jaji lalo iro barakah pole oko toling para orang-orang soleh. Nah sebab biasa tuh maraji-raji barakah nareko langsung oko ini. Makanya li sakpa itala barakah, tala barakah. Pole oko toling, pole oko saliwata. Sehingga si ditau ara pura makutana oko nabita, kada ya Rasulullah, anna Arabian. Makutana oko nabita, makada ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Niga je rufatau kami nama kasing. Maka dia nabita man tala umuruhu wa hasuna amalu. Ia kami nama lampe umuru tak nania makasing amala. Jadi dek tubuh nama lampe bawang umuru na tawe ia talai makasing tapi lepas si bawa amala makasing. Makanya namo tu maponcok-poncok naleki umur pong Allah Subhanahu wa taala yarik kan namo napai 20 umur tak namo napaki malolo 30 umur tak aja kinang kematan jetanja makadai de pajik bajang petapulo pitau napa melo ka makamala petapulo pitau melo ka makiguna oko bali bolangku oko selesuraku oko tolengi aja tetanja tanjang iro. Nah sebab magai talai umur de gagamisan pasipulu bawan niro amala-amala. Tongas satu makada elo tak iri turimelo ki malolo.
Idi elota turimelo ki magala. Idi elota turimelo ki tuo oko lebok na tanai. Idi elota turimelo ki lo masam paja subuh. Mak berejama oko Masjid Al-Ansar. Tapi baja sanga dia harus kita rimai. Rimak kadana wat dijaji dek naleki adisi nga Allah Subhanahu wa taala mapada ia aswe. Baja sanga dia malamma fisita. Baja sanga dia dek na pada makwelo lo tak tambah macuani. Baja sanga dia leleki lori pamasina Allah Subhanahu wa taala. Selagi angka naleki umur puange, selagi angka naleki awatanga Allah Subhanahu wa taala, selagi angka naleki petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tajamamiman ni aja ki nang kata tanjat-tanjat. Maka dai baja pi, engka mo pabaja, engka mo pabaja, engka mo pabaja. Nareko tuo ki, nareko magalak mopi, nareko madisik ki. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala yang kihadire. Maka ia umuru ta'i nareko melo ki mak baraka menjadi manfaat untuk orang lain. Aja naturi ale tak bawa tapi kiriki. Ya. Jadi nareko melo menri darajat tak okuri sisina taulenge. Aja na idi bawa epikiriki maka dan nareko mencaji pengurus suka aga ulolongan. Nah, biasa ki idi nareko mak jama ki nareko mencaji pejabat ka aga ulolongan. Nareko mencaji pengurus masigi ka aga ulolongan. Nareko mencaji camak ka aga ulolongan. Jarak ki idi mapikiri maka da aga wat diwalengi tauwe. Nareko angka ka okosi de jabatan. Aga wat di lofigo. Aga wat ding akki gunanganku nareko angka ka ri tangana masyarakat ri tangana jamaah oko masigi ri tangana masyarakat secara umum. Turi ale tak mi bawa le pikiriki. Aga ulolongan. Lolongan muka gadui. Nah, dan lain sebagainya. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur mak baraka pekko gicarana make guna yero umur tak yana leki fong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 yana ritu pak disenga mak baraka. Ilmu yang berberkah. Narekomelo ki mita pak disengang ia make gunai. Ya rega pak disengang ia mak barakai. Pekko giro iro pak disengat tak ia tisengi. Wat dingile pak guru oko tolenge. Iya rega. Nareko dek payule pak gurangi oko tolenge. Idi jolok figau iro pak diseng. Pak disengang ia kaminang malopoe. Iya rega kaminang make gunai. Ia na pak guru ki guru-guru tak. Tentunya pekko giro iro guru tak iya rega guru mangajit tak. Na pak guru ki mak dupa, na pak guru ki mak kalifu, na pak guru ki mak deking, iseng iro bilangak-bilangang. Maka lo fasa ki di okoto matuai, narekomelo ki salah sidin na makasi pak disangata, ya riga maki guna pak disangata, di jolo pak guri wija-wijata, rigau angkana mabicu, tafak guru mak dekeng, tafak guru mak bilang, tafak guru mak dufa baca, tafak guru mak kalif. Sebelum angkaki bawai oko guru mengaji iarik ke guru-guru TKI. Biasa to di angkaki pasilengang ni makada. Ke gaji telah pak disengang ia makasinge pak disengang ia mak berakat. Secara umum sinin na tu pak disengang bapak ibu maka simana sangadinna ia mak kasulangi. Jadi nareko mak kasulangi ia na tu na tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ilmu hitam, ilmu sihir dan lain sebagainya. Nah sebab biasa ki idi fasilin narangi, maka da kenroi ko masih sekolah anakmu, maka da ko sekolah umum ko SMA, mak guru matematika, mak guru fisika, mak guru biologi.
Neko idi, maka doko pesantren mak guru agama. Jadi rigo angkana maka datawi mak guru agama, mapada sadin nareko angka ki anak tak pas sekolah umungi, dek nas sekolah agama. Makoro kira-kira. Padahal telah ifak disengat nareko iro pak disengat na Allah Subhanahu wa taala nawat dingi mala akke guna loko idi mana, maka pak disengat na tu Allah taala. Baik itu dari segi ya sangi talai ilmu agama, ya rega ilmu umum. Niga na melok mencaji misalnya ahli matematika, ahli biologi, ahli geografi, ahli-ahli yang lainnya. Nariko tania idi melok malo on ruang ukur, turi melok mi makada ay ukuma iya bawa pak di sengah agama, niga na melok mencaji doktor. To salang, niga na melok mencaji polisi malampu, niga na melok mencaji tentara makasih, niga na melok mencaji pegawai matarate, niga na melok mencaji bupati, nariko makada ki ay tania jama-jamang agama ir. Makanya perlu kita kesingi maka kueri maka dana telah jama-jamang agama nareko mak beraka irisisita, mak keguna irisisita. Sini ngata melebih nafung Allah Subhanahu wa taala, maka ini Bapak Ibu engkau wija-wijat tak baca sengaja dia melok mencaji doktor, melok mencaji polisi, tetap itu maka dapat disengan mana puang Allah taala. Cuma harus mi pekanjaki jolok dasarna, agiru dasarna. Tepekanjaki sampajali mawattunna, tepekanjaki carana mengaji, nariko makasingi ro dua-duae, insyaallah mak baraka iro jama-jamanna, nasaba iro jama-jamanna makanjai akke gunanganna loko pada tarfat. Makanya ulama tak riolo-rioloe, dek tu nabawa makada ahli dalam bidang Al-Quran maupun hadis maupun fikih. Tapi dia juga ahli dalam ilmu kedokteran. Ibnu Sina misalnya. Ahli fisika. Ahli kimia. Nah, itu ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, filosof-filosof muslim. Dek nasi demi bawang na ahlikan. Tapi jagotoi ukur risisileng. Mamagi-magi ia pak disengeta nareko angka ki figoi nan nia lefa gurang ilo fada ta'rufatau ia nanasan panritata mak baraka iro pak disengeta. Nomor 3 ia naritu dalle makke gunai. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala yang kihadire. Angka si di hadisna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Imam Al-Bukhari. Maka dia Nabi tak man talaba dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahli wa ta'attufan 'ala jarih jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamar lailatal badar. Nigi nasang idi masapaki dalle halala. Jadi dalle halalai. Dek na natama tu dalle harang. Nigi masapa dalle halala. Niat na iya naritu nasangnya nabita ta'attufan anil mas'alah. Ya. Meloki salasekang isi di mas'alah. Isti'fafan anil mas'alah. Misalnya angka ki melok nafkahi tomatowatta, melok ki nafkahi keluarga ta, melok ki nafkahi anak ta. Lolonga kitu baraka lopo. Jadi ternyata menafkahi keluarga, bapak-bapak biasanya ya, bapak-bapak. Sapa dalle ukoe saliwang, lolongangi dalle, lolongangi duwi. Nania nalengi bene dan nalengi anak-anak itu adalah menafkahi. Dan menafkahi dalam sisi agama bagian daripada fasidakah. Talengi duit tomatowatta, talengi duit matowatta, talengi duit keluarga tak, keluarga dekat tak. Itu nama nafkahi.
Nafaqatun huwa sadaqatun. Menafkahi bagian daripada pas sedekah. Jadi tania tu bawa nareko yalengi taulengi mas sedekah kide. Jadi rigau angkana kita bekerja keras di luar sana untuk keluarga kita, maka menafkahi mas sedekah ki loko keluarga. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala isti'fafan anil mas'alah. Mamagi-magi ang kaki jagay harga dirita. Nasaba sinin na tutawe ang kamana talae harga dirinya. Ini yang harus dijaga oko idi mana. Dek to melo lo makato-kato oko bolana. Tawe ang kaki ritangana lalange, melo-milaw, melo sumbangan, dan lain sebagainya. Karena beberapa tahun kemarin napasui fatwa na MUI Sulsel maka dah nareko angka tahu mengilau-ngilau, itu adalah bagian daripada sesuatu yang dikecam dalam agama. Jadi sebenarnya iro agama seletak untuk kita ya, untuk alaleta yeluangang dek tu nawaddi, apalagi nareko magalak mopi mak jama. Biasa kita uko di tengah nalalangi tahu irenring turinasang yalena turimelo yaleang ya. Ini perlu perbaikan sosial. Terima kadana magalak mo puji tuh, apalagi biasa ki engka lolongang anak bicu mabicu. Ternyata engka pale tu fak guru lo malilir milo dan lain sebagainya. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadiri, ini yang perlu dijaga. Magi tu rilalang agama tak nasuro kita la imak jama wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum ajamaki. Makanya yero nabi tak narik kololongan itau pak jama kosar. Artinya biasa mak jama maraka iya rega pokoknya kerja berat ya. Tanya ma pada idi misalnya pegawai misalnya bos misalnya tinggal mas suruh biasanya yang karyawan itu atau buruh itu nareko si runtu tu si bawa nabi tak mak jama iro nabi tak nabawi limana onro na hargai lakdatna nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kerja keras. Makanya salah si di anak muda pura letanai rimakadana ya fata madza taqulu fi Daud. Angka ala biranna Nabi Daud alaihi salam iya dek na punnai taulengi riwat tuiro. Jadi iro Nabi Daud seorang raja di masanya sekaligus juga sebagai nabi. Tanai si di rufatau ia madape ko Nabi Daud maka da ya fata madza taqulu fi Daud. Aga pendapatmu si bawa Nabi Daud alaihi salam. Maka da iro kaloloe ni'mal abadu anna fihi ghairu khuslah. Jadi iro Nabi Daud alaihi salam angka keunikan na angka ala biranna dibandingkan tauling. Aga iro nasange iro anak mudai mingkad dia dai. Iro Nabi Daud ternyata manre pole apolengang alalena padahal raja. Iro raja riolo wadingi nala sesa iro waram perangi okko Baitul Mal. Jadi dalam negara itu raja di zaman Nabi Daud itu ada yang dikatakan Baitul Mal. Onruanna si pulung iro dui bank negara. Ya nareko maka kue si pulung iro di bagian keuangan negara. Tapi mapikiri Nabi Daud alaihi salam nania melui okupung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka da ya Rabbi alimni son'ata labusil lakum. Buat tapak guru kak kasih salasi di agaga wading papole kak dale dari hasil kerja sendiri saya. Pak guru itu Nabi Daud alaihissalam bagaimana dia membuat baju perang dari besi. Jadi iro besi iro maka doe lepak guru Nabi Daud alaihissalam
palemari iro besi, yarek ga istilah sekarang adalah ahli besi. Apa istilahnya itu? Pandai besi. Ya. Pandai besi. Pada aku masih. Jadi asal mulanya besi itu bisa dibengkokkan, palemari napa bisa dibentuk dengan berbagai bentuk zamannya Nabi Daud alaihissalam. Makanya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko siruntu isi bawa tau makwe na bau diman. Nomor 2 nasangnya Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'attufan ala jari. Melo ibantui bali bolana, melo ibantu selesuranna. Jadi nariko angka selesurat tak kasih makura-kura dalena. Apalagi nariko mate ni lakinna dek gaga anak na yarga tidak ada minafkahi, nareko makanja niat tak jokkoloko kantru jokkoloko pasa jokkoloko galunge, niat tak itu bukan hanya untuk menafkahi keluarga tapi seisa meloki malengi taulenge, meloki malengi selesurat tak, meloki malengi bali bolata, maka itu adalah niat yang murni, niat yang bagus. Sini ngata malak bin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa'yan ala ahli. Termasuk meloki bantu keluarga tak denre, menafkahi keluarga tak. Kana yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badar. Nareko angka ki mati ri asuri monrina pong Allah subhanahu wa ta'ala kita dibangkitkan. Ia rupatta macayai mapada ulangnya di malam purnama. Bagaimana cahayanya bulan itu ulangnya nareko di malam purnama. Makoro akatan. Tapi nalanjutkan Nabi tak wa man talaba dunya halalan mukathiran. Angka sesa rufa tahu sapa dale halala halalai mukathiron, tapi niatnya itu mukathiron melo mima pasipulu bawang dek nang kana bagian pokoknya untuk dirinya saja mukathiron laki Allah wa huwa alaihi ghadban matiri asuri monrina pong Allah subhanahu wa ta'ala siruntu isi bapuange dengan wajah yang marah macei puange mitai na sebab magai tongas sama kada dalle halala na poleang tapi dek na makke guna lo fadan na rufa tau untuk alena mi bawa mukathiran turi alena mi bawa na patuju turi alena mi bawa na fasifulungan dek nang kana fikiriki tauleng. Makanya Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riasuri monrin pong Allah Subhanahu wa taala angka 5 sewa-sewa na taneki pong Allah Subhanahu wa taala salasi dinna. Ia naritu ia rawaram paratta kenro pole min aina wa madza anfaq untuk aga ia ro tafakki guna waram parang halalata. Jadi nomor rosid dilatene matu waram paratta kenro pole apole nganna halala ga ia rek ga harang narikku harangi ai berhenti sudah di sini selesai ni pakutanai. Tapi nareko halalai angka mau pelanjutannya. Untuk aga iya waram perang halalata akatana melok na lalung iya naritu pekko giro iro dalle halala elolongan mak barakai iyarik gemakke gunai lo fadatta rufatau. Sini ngata melebina fongallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadiri di akhir tahun 2022 ini. Tentunya turi meloki itu pakasingi amala-amala tak turi meloki pakasingi sininna pangkau ketta lo fadatta rufatau. Maka dari itu harus angka tingkatkan nania ubay iro cara tak mapikiri telah kesuksesan. Ajak natasa maka telah kesuksesan angka pa akakuku, angka pa akakuku, angka pa bolaku, angka pa motorku makanja angka pa otoku dan lain sebagainya. Tania iro telah make guna. Waddi sa angka aku ketaro. Wadding angka oto tak, wadding angka motor tak, wadding angka bola tak. Tapi make guna iro agagai.
tania bawang untuk ini. Nah sebab magai nareko baja sanga dia naleki baraka naleki dale pong Allah Subhanahu wa taala ajak taniakan ni bawang iro otoi tali untuk kita saja. Tapi taniakan ni nareko angka bali bolaku melo minrang ilo pinrangan. Nareko angka bali bolaku de gaga oto na melo pake otoku. Melo kak pinrangan. Jadi iro waramparatta tania bawang make guna oko idi mana. Sini ngata malabina fongallahu subhanahu wa ta'ala yang kihadire. Semoga di penghujung tahun 2022 ini kita senantiasa memperbaiki amal-amal kebaikan kita sehingga mak beraka i sininna umur ta sininna pak disanget ta termasuk i sininna dalek ta naleki fongallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan dibangkitkan di hari kiamat kelak dengan wajah yang terang benderang. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awati qadiyal hajat. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihal. Ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa. ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.